Sebab amal bukan barang dihiaskan, syari Allah bukan mudah bak mainan. Tapi tak jauh antara Allah dengan insan, siapa mau menuju bertilik pandang. Sampai di sini yang bisa aku mengarang, akan sambungan bila dikehendaki Tuhan. Hina dina dhaifana empunya karangan, tak punya ilmu juga minim pengalaman. Ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Qahar, ya Qawi, 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 la ilaha illallah. Jino baca doa tulak bala. Jadi bala jino kebanyakan doa tulak bala, pada karet bala baru doa. Segala truk bala tam doa. Segala truk bala sabi-sabi tam laki Allah. Lewat telu meninggal urang kala tsunami, kala meninggal urang baru tanggal dalam sujud. Jino tam doa tulak bala. Jino segala dekat sabi-sabi tam doa. Mana ya Allah irfa'nal bala. Segala truk bala sabi-sabi doa mengambil truk. Lewat dekat truk doa, dekat truk kabu yasin. Dekat dalam na bala hanam tam doa. Ibu mesti kosong. Ini segala truk bala sabi-sabi tam lagi. Ya Allah irfa'nal bala. Ya Qahar, ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah irfa'nal bala. Ya Qahar, ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah irfa'nal bala. Ya Qahar, ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah irfa'nal bala. Ya Qahar, ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah irfa'nal bala. Ya Qahar, ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah irfa'nal bala. Ya Qahar, ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah irfa'nal bala. Ya Qahar, ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah irfa'nal bala.
Ya